𝚘𝚘𝚘𝚐𝚑 le Kerisimasi le lalo langina 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚘𝚡 o ainga mawo mamai ua 𝚘𝚑𝚍𝚎𝚘 a ole nei lava o te 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚘 o a whea e sawai lauhani e kisi mai ma Faamanuiaga le Kerisimasi ua tatangi mai longo le Kerisimasi le lalo langina 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 o ainga mawo mamai ua 𝚘𝚑𝚍𝚎𝚘 a ole nei lava o te 𝚘𝚑𝚙𝚢 po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma Faamanuiaga le Kerisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou Manuiaga le Kerisimasi wala tau sanga fou le tamalea valo ia e lona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma aleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena mo e maui le nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le
o le atatou te talo. Mātou vi ia oe lo mātou atua le nei tai a fou. Praise God. O mātou lau lua sila whai le atua malau a inga i lunga o pēau ngalu le ea nei tai au. O no lo wha maoni malau le lei sili sili ese. Mātou wha whatai ala u whio, wa toi whafangu i mātou le nei tai au. Wa o wa venga sili sili ia mo i mātou lau whanau. Mātou whailoa i fia le tua malo atunu, mai se le ali ie o wō mapaanga, o e pe le mama e nei foi au au nanga. Mātou te vi ia lo suafa e whawawau le nei tai au. Mātou whapei fo i o mātou loto. Mātou te whaafo i atu ia te oe le vi inga, o le whaamanu ma le whaafitai, a wae ta tau lava ia te oe le vi inga lo mātou atua. Faamanuia i sio mātou atu no pele o Samoa. Faamanuia le atua i luna whainga mālou. Mai se fo i le ali e o le mai moa whaafonga mai o lo atu no. Faamanuia i so o se itulangi, ma so o se atu no o lo o nopia iai ma au mawai. A wā oe malou fina ngalo. Faamanuia le atua le amataina o le nei, o lo kalame se ia o i luna whai wina. Tu mawatu i ate oe lo lava vi inga. Nei maso mai o le whawawau e whawawau lava. Amene, amene. Amen. E toi whatalo whatu i le suafa mamalu o le tātou li o Jesu Keriso le nei fo i tai a fou. I le mai mofa whonga mai o su tātou atu no pele o Samoa. I le suafa maualunga lo loto lau tele o tātou li o Jesu Keriso. E toi whātu lima tua i le tautua ma laudanga al Global Kingdom TV channel i le nei fo i tai au fou. E le i la loa tātou o kalame nei tai au e whatalo whātu foi tupu matamali whale polu o tō whinga whapea foi au whalu penga o whioio le tala lei i o loo pāpā au ma au mau i so se vaenga o le nei lalangi. Mai se foi o le tapua inga tua asina sina, tabam tina mātutua, whaawhiloa i atu le nei tai au, whaawhiloa i atu foi, pa ia lasi lasi o wōma pa anga, o le tino Keriso lo whapengao na
tātou holo pito waa wale fe au malinga luenga le tua whatalofa atu le tai au fou o i latou malawa o whaile nei au nanga Faamanuiaga ia te outou whatalofa atu ke le nei tai au whatalofa atu foi ia i latou malawa ia tātou sponsors o lo langolangoina le tātou misiona nei whatalofa atu i lava i ona pulenga mai se whaululunga whatalofa atu le nei tai au ele whangaloina le whatalofa so mātou 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚘𝚑 sunga i le anualo, sunga i le whawhiangainga, 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚘𝚑 sunga i le whomai, a e lia tawai, whatalofa atu fo i le leitai au, whaafitai fo i lau te talo, ma lau lango o lo manuia ai le au nanga. E le whangaloina uso au auna, ma se fo i so mātou 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚑 a whireti maltinai atise, o lo mātou ngā lulue nei tū o ngā luenga whatalofa atu nei tai au sunga i whawhiangainga mo lātou whatua ma si o mātou tanga luenga i Aotearoa nei whatalofa atu e wha pito ngawha se whatalofa i au auna le tua i so o se whata whaitaulanga o lo mwhai o na langolangoina ma tatalo fo i mo le misiona maua le taimi e whaafonga ma whaalongolongo mai ai le fionga pa ia le tua tufa mai fo i ma whaasoa mai au mai fo i tima inga ma popo inga a wale ngā luenga le tua e whaatalofa atu nei tai au ai mai se i au na le tua mo latou whalitua o lo mātou militino o mātou ngā lulue whaatasi ia wā fo i le whawina o le mālo le tua nei misiona ma nei whaalinga wa mai e le tua e whaatalofa atu ai i le nei tai au iau tau sunga i whawhiangainga ma whalitua whaatalofa atu fo i le tinao le ainga whaiona mātou lua atu le nei tai au ia wase whaafitai ia o ni alofa anga molipo mo si o tātou ainga mai si o tātou atu no pele o Samoa au tātou wanga atu i le Faamanuiaga o le Kerisimasi o le nei fo i tausanga ma lo so i Faamanuia tina whaatalofa atu le nei tai au. Praise the Lord. Ia whaatalofa atu i le sua Faamanuiaga. Greetings, family. Whaatalofa atu i le sua Faamanuiaga to all our viewers. Anyone that can find us live either now or later on, I want to greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Pastor Mike this morning. But I am very honored to be on our panel this morning doing our Christmas greetings and wishing everybody a happy holiday. Amen. Amen. Ile matango fio le tua o tātou lasia ile mtawhanua il masina lon sfulma lua nei tausanga o tātou wholaunga. Ina ua nuti le laulapa sa fulitu ia ile vaiangi o tautai. Ai whaulu fale mailo soifua ma lo wola nei masina. Ina ua su e fue le whanga o neone. Ina ua utusami ngā luta o le aloalo. Ua pāpā tutu iai tua papa i ngā lufafati. Ai pisi ai tolo a au mamau. Ina ua mafa tonga Faamanuiaga le tua i lo soifua maso maua nei ola. Tu maua tuia i le tua lona viinga ma lona mamalu silisili ese. E le liu ana nafi le so matai au e o lava i le whaavavau. E whaatalofa atu ai. Pa ia mawalunga si o tātou atu no pele o Samoa. Natolo mawalunga pea le whaamalolonga le tua, tupu matamali, whale polo o tō whinga, whaamalo atu le ngā lulue, malo le tauatai, au whenga iai tiute, ma whaiva i le tua malona whinangalu, whaasino i lo tō soifua, wauna whaatulo atu fo i sāma whaingā, wa ia ma malo wau Samoa le atu no tofi, e le ngawha taulimaina e so ma ua whaatawaa, ai tawia ina ia, ma ua saua i le vai tapu, ma o tiute, ma o i tū ma poe, ma i tū wanu, tū launa lava, o se whaawhelo ai atu nā le nei tai au, i au nei taimi, i au le atu ina atu le tina, nao sina whaasoa whaaleanganga, toi whaamalusia i fo i tātou, toi whaamanato i pe i a tātou, a o tātou ulu whale atu, e le ngata o le tāpunia o le tātou wholaunga o le nei tausanga luafe loa sfuman whaa, ia mai se foi o tātou ulu whale atu i le tausanga fau o lo foto ai mai
lua fe lua sful malilima le lofa silsil esol tatou tua ale nganga fa alualu. Amen. Praise the Lord. Iavi iele tuole nei taiao. Saritonu ole autu moni lava le ole fasoa. You know, this is the main focus of our life this morning, is just to wish everybody a happy Amen. holiday and just remind each and every one of us the true focus of Christmas. Amen. Whapea ona toe Faamanuiaga tatou ia le tāua moni lava o le Kerisimasi, and that is Jesus. Amen. Christmas focuses on Jesus. Amen. And so many times, because of how we are so caught up in the giving of gifts, amen, and the reuniting of families, that we forget that Jesus is at the center of our Christmas celebration. Amen. So Lenela Taimi, you know, we want to wish everybody a safe holiday, a safe Christmas, and not forgetting what it is that we focus on. Amen. This is the season to be joyful. O se wai taimi o le tausanga tātou te fia ai, maoli oli ai. But we always celebrate Christmas every year, a reminder of who our Lord Jesus is. Amen. And it's funny because when you look at the celebration of Christmas worldwide, we do it at the end of every year. Amen. And that's, I feel like that's a blessing itself, because it's awa le tatou toe tō manatu i le taimi uma i le tausanga i le tatou savalinga whaaleanganga. It is a good time of the year to reflect on our Christian focus or our Christian faith. Amen. Pea mailau savalinga ia pe sa yai fo i Yesu, pe sa whaatawa fo i Yesu i lau savalinga. Remember that Jesus came to this world to give us life, and life more abundantly. Meaning, e ola lava le tangata o e yailo whaamoemoe ia Keriso. Amen. E yai fo i le file mumoni ia Keriso. E yai fo i le whaaolatanga moni ia Keriso. For Christ is our only Lord and Savior, and that is the true hope that Christ came to do. And for us to be sharing and to wish everybody a happy holiday, it's just a little brief message, not too much, but just something that you can probably note down for yourself from the Word of God, and that is John 10, verse 10. From it reads, "The thief comes only to steal and kill and destroy, and Christ says that I have come that they may have life and have it to the full, or have it more abundantly." Amen. O le autu moni lava leo Keriso i le ola o le tangata ina ia e ola. Amen. You know, living in this world, we are hit by storms of life. We are affected mentally, physically, and spiritually in our walk. Amen. But to have Jesus at the, you know, to focus on Christ, or to have Jesus in your life as your Lord and Savior, e avatu ai le whaamoemoenga e te olai. Amen. E vatu ai le whaamoemoenga moni lava awaine I eto I lalo I whawhitauli fo I le nei o langa. You know, storms will come. It's not that it's in our control. Amen. E sau lava I whawhitauli le o langa. But Christ's message for us is very clear. He came to save us. Pau lava le mea tātou te whaia ia tātou taritonu. Amen. So as you walk in this holiday season, you know, we're going to be, our time is going to be very demanding. Ole awhapea ona whaongata so taimi I ainga, ia me se foi ia whanau, taimi whai mea lofa tuai le tasi. But don't forget that Christmas, you know, the message itself is all about Jesus. I so ona whai foi le tatou whianga le nei holiday, and we forget who Christ is. Amen. I guess that's a little opening of what our message is. But you know, a second part of our life this morning too is to acknowledge all the, you know, all our supporters, our sponsors, and every pastors and every individuals that has made our global TV channel work this year and the past years. Amen. It is a joy in our hearts to always acknowledge each and every one of you guys too. Amen. Praise God. Vi ele tua whaftai da tu tina li tai au mole
upu whaasoa mo I tātou, tā oso I fo I tātou, fo launga tā pungia lua fe lua spun marwha. Me se fo I o le whaulu whale ato le tātou fo launga, tau sang fo lo fotua I mai, lua fe lua spun male lima. E matango whiena wale, upu whaamanato le tua mo I tātou nei tai au. Wai lei lava se isi mafuanga, na awina mai ai le alo le tua, na ia tātou maua le ola e whaavavau. O le whaamanatu la nā mo I tātou, pe o na avatu le tusi sii mo I tātou tai au, nei il tuse Ioane lo mta upo spulu. A ngai tua mta upo e tolu, olo iei upu whaapea Yesu. E pe o na si itia I lunga I mose o le ngata I le vau, e ao I na whaapea o na si itia I lunga o le ata liki o le tangata. E whape nase langona ma se au ole nei polkalame le nei tai au. E nei o tātou si itia pea Yesu Keriso. O ia na avatu le manu malo ia te oi. O le na avatu le file mui lo a inga. O le na avatu ia te oi le malo longa lo anganga. O le na ia avatu manuia I lunga ia te oi malo a inga. Me leo tala Yesu. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te au. A ia maua le ola e whaavavau. O Yesu foi lai ona upu ia na whaili ta māloa lea. O le whaia o ngasili o tuspa ia. Me leo Yesu a waua whapea lava o na alofa mai o le atua le lalani. Wa ia au mai ailo na tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Mantua sa mole atu no pele. O le mea lofa fuaina le atua mole lalolangi. E le mose tangata, e le mose ekalesia, e le mose perfeta, ai mole lalolangi. Na wau whapea lava, o na lofa mai o le atua I le lalolangi. Lea wa ia au mai ai, lona atali I pele to atasi. Ina ia le whano lava, se tasi e whaatua ia te ia. O le whamamawhala nā mo tātou le whaiunga o le nei tausanga. Pei on si itia I lunga e mose o le ngata I le vau. E au ina whaapea o tātou si itia I lunga o le atalii o le tangata. O au nei vaitau, lea ua tātou iai le vaitaimi, o fia fianga ma le whaamanatuina. Ia ese lava le whaamanatuina e tangata ma lava o le nei fo I vaitau o lo tātou iai. E pule fo I safu nei le laulo na sa ia na o se tu la au atu au nanga Global Kingdom TV ia tātou si itia pea le Keriso manu malo o le na luifo le sa tauru maliu tanu mia ma toi soifua manu malo mai ina ia le whano lava se tasi e whaatua ia te ia o le Keriso na o ia le na tātou tea mau ai le ola e whaavavau. Whai ula upo Yesu pa tātou toi fo I tuon tā upo e tolu. Meila ia o tala Yesu. A waili a wina mai e le tuolo nā tali I le lalolangi na ia whaasala I le lalolangi. A ia whaaola le lalolangi ia te ia. Ia leli. O le upu na ia I nā o le whaatuatua. O le whaatuatua ia te ia. E le whaasala ina o ia. A o le whaatua ia te ia. Ua nofo sala nei lava o ia. A wai le whaatua lava ia I le ingoa o le atalii. E to atasi o le atua. A o le whaatua ia te ia. E le whaasala ina o ia. Ia o a mai tātou whaatuatuanga. O a mai le tātou whaolaina. O a mai tātou talitonunga. Ina ia awa lava ni nofo sala I tātou I ia le atua. A wao le whaatua ia te ia, e le whaasalaina o ia. A o le whaatua ua nofo sala nei lava o ia. A wai le whaatua lava ia I le ingoa o le atali e to tasi o le atua. I ia le ali. Tātou whaamalolosi. Tu lai mai, Samoa, ala mai, o le Keriso na o le na tau mua vai ngalu I lau fo launga o le nei tausanga lua afe lua sfun malwha.
O le na avatu ia te oe upo whaalinga. O le na avatu ia te oe le upo le poto ma le malamalama. O le na avatu ia te oe le anganga. Ai maise, o le mawhau tātou te mawhau tonu ai. Ma o tātou whai ai filifilinga e te tau male fina ngalo le tua. Le anga i iai le whaasala. Mai leo tala ali yone na mtau po tolu. O le whaasala fo ile nei. Ina wo o mai le malamalama le laulangi. Ao tangata e sili lo latou mana na o i le pōli uli. Lo latou mana na o i le malamalama. A wai le anga latou wa mio. O se toi whangul na, o se toi whamanatu na mo tātou sa mo le atu no pele. Ia teu tātou wa mio. Wai peo la paulo i le kalesia i Filipi. I sili lau tau wa mio i lo le tala le lei. E le tau la unga ina le fionga le atua. E sili ona la unga la tātou wa mio o winga wa aia, o lau tau tala, o lau tū, o lau savali, o lau nofo. Sili ona malama lea i le lalo langi. Mai lai o tala e wha uma le fionga le tue nam tau poe tolu. A wau i latou uma o e whai mea leanga. E ino lava i latou i le malama. E le o mai foi i le malama. I ia le atua neia, ne i wha ai loa latou wa mio. Tangata latou te whai mea leanga ino i latou le malama. E le o mai foi i latou le malama. Ina ne i wha ai loa latou wa mio. Samoai e mana o mia lo tātou wo i le malama. Wa o tala Ioane o le whaasala fo i le nei. Ina wo o mai le malama i le lalangi. Au tangata e sili lo latou mana na o i le pōli uli. I lo latou mana na o i le malama. Au wai le anga latou wa mio. I ia le ali. I ia le atua safa apeala tala i stasio whaasoa. E le ofo le atua i se mea tātou te whaia. Po le ale matautia ma le te tele o mea tātou te whaia. E le ofo ai le atua. God will never impressed by anything that we do. Tasi lava le mea e ofo ai le atua. Ina ua tātou o atu i le atua e whai mai le saunoanga le atua. Le auna le ie ma le whamaoni. Hallelujah. Ina ulu whale maia i le fia o lo wali. Ai whai upo Ioane nām tau poe tolu whai mele o tala al tamaloa. A o le ua whamaoni ana me whai. E sau lava o ia i le malama. Ina ia wha lia ana mio. Ina ua tatau i le atua. Amen. A whai sa tātou le whamaoni nei tausanga. Samoai, tātou whamaoni lumo sila whanga. Pa ia le atua. Ina ia tātou o mai le malama. Ina ia wha lia tātou wa mio. Wa tatau ma le sila whanga le atua. Ia o se toi whangu na, o se toi tu la au atu na tātou Global Kingdom TV channel nei tausanga. Au wha sauni wha tā pena atu i tātou. Il tātou ulu whale atu. I le luafe lua sifun malima. I mamoli atu ai lo ma ua whaftai tele. I au na le atua sa whesosoani ina. Sa o le loloto le moana. Sa ili mai le auro ma le penina. A wā le afionga le atua, a wā Samoa tapu ai mai. Whaftai tele, sunga i whawhia ngainga mō tau whale tua. O uso i le tala le lei, ono la o tau lango, ono la o tau alo lofa i le atua malana ngā luenga. O tau le sila lava i tangata, a o tau sila i le atua malana tala le lei. A wā le fatu leo le atua, o le fatu leo le tala le lei. O le atua lava i tō tasi. Na ia tātou alo lo fatu. Ie ua māti tiva. Ie o loo mana o mia le whesoa soani. Whaafetai tele lava. I la o tau lango. Mai tala whai salamo. E le eise mea e le silafia e le atua. Le ase fatu sa e totō. O le ase anga le lei sa e whaia. O le ase whesoa soani. Sa e whesoa soani ai le tautua ma le unanga Global Kingdom TV. Whapita o ngawha fōi i a tātou sponsors ma i lātou umalawa i wōma ainga. O lo oanga le lei pea, maanga le lei mai.
Awa le momoliina o le tala lei tuluinga lalangi. E le opo le langi le silafanga le atua. O le tatalo ia faa wau pea Faamanuiaga le atua ia te outou umalawa. So sia ma le tamau ainga. Ai sili Faamanuiaga faaleanganga awa la tatou savalinga fa'atua o se tala atuna ia tau nei mai se tolua ia le auaunaga Global Kingdom TV Samoa e matua atu i la outou titi faitama le auaunaga nei o le ase tala o le ase upu ua le logo malia i lau fa'afoga veai lo'u leo e fai mafoga tau molimoli o auauna a le atua mai se i matou uma o lo'o matou galulue lenei misiona le aseaga ua le tautamali'i i lau silasila ma lau fa'afofoga mai e matua atu inā Samoa le atu no pele i la outou titi faitama fa'amagalo le auaunaga e toe timata le upenga ia auā le foulauga luafe 2.5 tuli sa tatou ai auā le atua ma lona finagalo e mo le atu ai le fa'afetaitele lava le au tatalo latou uma lava o lo'o tu'i le langi auā lenei auaunaga fa'afetai o lo'o le langi i lo'o tautaui tele o taimi ia i tou tele silasila mai ai ia te i mau nei ia ai o lo'o maua pea le malosi e maisi o Faamanuiaga le atua ona o la outou tatalo fa'afetaitele lava ia tina peisisi me te toe fia saunoa ai e lei fa'aiuina le tatou po kalame nei taeau Yeah, that's true. I just want to say one more thing, I guess, before we close this morning. Amen. Just a little reminder, something to put aside as you walk through the holidays, because I know that we tend to be busy with the holidays, spending time with our family. But I found this very helpful because so many times we can get caught up in the plannings and you know the season of Christmas, and then we tend to forget the focus. Amen. And I found this very useful during our whole topic for this month as well for church, you know, our guiding star, 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚘, and that is Jesus himself. And during this season for this month, I know that we closed this last week, but you know, the biggest thing I learned from this topic is that Jesus started his journey, or the first Christmas ever in this whole, you know, world, started in a very humbled and small beginnings. Amen. And nowadays, like looking at the world and how it just evolves and changes, and of course our lives are changing a lot, and we tend to make Christmas such a big deal. I mean, it's not bad that we celebrate Christmas in such a way, but I just want to I guess what I learned from Jesus being our guiding star, is that if you really focus on how he entered the world and how he humbled himself in so many ways, so many levels, I mean, he was the King of Kings, and then yet look at the place that he was born. Like it's that we don't really have to make a fuss over Christmas to make it so big, and you know, like more gifts or more lights or more treats, more trips or vacations. I mean, there's nothing wrong with that, but awan ne iso ona faya for ourselves. Amen. Because then at the end of it, like, so if a maisi tangata, oh, we're just doing it because we love. Yeah, we do love. Amen. But don't abuse it in a way that we forget the focus of Christmas is Jesus. Amen. And our loving and our giving ways from our hearts. Amen. But then don't abuse it in a way that amen. You are in debt or you become depressed because you spend so much. So I guess what I mean is that the guiding star himself doesn't want us to suffer, but to spend more time with your families. Amen. Do more creative things that you can probably do for free. Amen. Doesn't take much money. Amen. But it really centers who Christ is. More like just share with your family, you know, his love and his grace.
as Mike was reading out in John 3:16, that is Jesus himself. O le alofa tunua, leo le atua mo oi ma'u. And God loves you and I like so much that he had to offer or give us his only begotten son. So who are we to center Christmas on ourselves but not Jesus? Amen. Because I know that we can all be guilty of spoiling ourselves this season. But let's just remember who Christ is. Let's just remember to give him more than the little that we've been giving for most of the Christmas. Amen. A little reminder for us, especially our families. This is the season where we appreciate the gift of families. Go and spend time. Amen. You don't have to hide away because you don't have anything to offer, but just go and be there. Your time is precious. Amen. But we want to wish you all the love in the world, and we want to thank everybody for your support for this ministry. Faamanuiaga, praise God. Amen. Whaftai le tina il whamanatu. E le i tina. Wao ta mai ma maula to wa ai le whatu sela au skola o le. Wa ai al ta mabiol wa ai al momole. Tangata wa ai le telescope. Al wa ai tina. E whatu sela au skola e peol wa ai tangata wa ai le microscope. Meni ni ila fo ie le maual wa ai ta ma. E maual wa ai tina. Ma o tā ua fo i leo tina na tā pena ele tua mo tama i ieleli. E mana i alfa manatu leanga o mea umalava o le o ngā tonu o mea umalava tātou te whaia o Yesu Keriso. That's right. Amen. Wa tele o taimi e pei o le vai tauma le vai taimi nei pei e mamafa i lista ngata alfa manatu ina o Yesu Keriso. Ai whawhea le tausanga atoa. Whawhea le sawalinga i aso uma. I aso whaisou. Mele e mata ngofia i fol whamanatu mo tatou. Mele e se le mata lasi o polkalame ese. Lunga foi o nei au nanga. O ngā totonu ngale mua Yesu Keriso. E whamanatu ai pea, ma whamanatu ai pea. O Yesu Keriso lava. Le laua lunga o mea lava tātou te whaia. Pe iona iai por kalame o lo iai lunga o tātou au nanga. Por kalame fia. Whaunga ngana o le malo Israelu. Mā luta e au wha lea nganga. Mā nai o le mā nava o ngā luenga. O le lao aia le tupu. Au nanga ambasa o le malo le tua. Ministry of Reconciliation for everyone. Po kalame mo le lenga mo tangata o malava. Si o Yesu Keriso. Lo tātou wha moe ola. O mea uma tātou te whaia. Ale a Yesu. Ia e whaia fua tātou ngā luenga. Pe ona iai foi le po kalame o le tala lei o le malo le tua. O le whaavai o a inga. Tele lava, so a tau mo Keriso, por kalame umalawa ile ngata o nei au nanga e fia, ma fia, o lo lato ngā lulue, a wale tua malantala lei, o Yesu Keriso, o ia o le o ngā totonga le mua mea umalawa tātou te whaia. O se toi whamanatu nasa mo le atu pele, pea ilo leo whatawa, ya te maua nei maltina, ma te Faamanuiaga tuai le Kerisimasi ma le 𝚟𝚒𝚙𝚢 se o tātou atu no pele o Samoa. Mai se lava o au nā le tua o lo mātou ngā lulue le nei tua ngā luenga. Faamanuiaga tele le tua o le tātou whaiu te talo. Whaftai tele tamā mātou whaiu le tua le nei tai au i lo lofa malouanga le lei. O le tatalo le li ie. Whaau le tua le mātou fōlaunga le whai unga le tausanga. Wa le toi ono le lima aso mātou ulu whale atu le tua le lua afe lua sul ma le lima ua tāpena ina i mātou i lui tau. Ma tofo tofonga le lia mai se o whaafita auli o lu whaatali mai. O moli atu ai le tua le soifua ma le olo au tangata. Awa le tua le mātou au nanga. Faamanuiaga Samoa le atu no peli. Faamanuiaga i feoi o le tala le lei. Le au whainga luenga to tofia le tua. Mai se le io i mātou uma.
o lo mātou ngā lulue ma o lolo pito waa a wā le tua lau tala lili. Whamanuia le tua iau o wauna e maise o a inga uo mapaanga o le nei au au nanga. O na Yesu wala toile mātou tatalu. Amene, amene, amene. Ea mai a te au nei, Pastor Mike, masi o to lua, ia Sara, ma te alolofa tele atu, ono Yesu, soifua, mai a manuia. God bless. Na osa afi ino ufa aolaina Wa mawaluma ona yo ulangona Yesue Tafia ofuiresa orotonga Pepe pou a panamai Te au soe 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 O le te siri o pea ea e tino ai Me pulu mora, pulu limano, mane alu Olo umanatu, ia liwa nei, ave ama paulo Olo umanatu, ia liwa nei, ave ama paulo